ahwefo nyina akwaba edeba Attention TV so mo amunim se Attention TV de insemo egetenene ewo yeman mu eni aman foforo so no eno ne yeboaboa no ne aso ne so project so sumsio ede aba bedan yahwefo na abusuafo enne no insem egetenene ewo yeman ga ne mu hanum se na insemo egetenene nyina no ede fa lookalike obi asori o say I look like this one obi asori o say me dem sewe obi asori o say me sewe na lookalike won sensem eba mmonten so no ama nkrofo dodo na ensem a hihye omobo enu nti no mutumi pie na obi ka say abrante ya wo koi o say nipa so mesi ama ande no sa nkrofo ne ensem a hye omobu nyina omo yi edi pie se ne be ya awiase nyina ebehu se so called lookalike for no enyo mu nyina eno mo srasrade ewo social media so anase enyo mu nyina ena so mo ba mountain na ombe hu mo lookalike omo ye celebrity na ndi omo de omo hwehwe omo ni ade se mpo de ajabraja lookalike aba Lilwin lookalike aba na Lilwin lookalike na aba no ensem bebre edi echire na ebusuafo ansa na ebekọ Lilwin lookalike ho sensem mu no na endia make us social media handles ni nyina no okọ YouTuber Attention TV YouTube bon mo dey aso be subscribe to our YouTube channel o subscribe wi adomebu o boso se ne be ya bibia red beto no ona oye kane ya nsa ebeka okọ Facebook so Attention Tvgh bon mo dey aso be like wa share na wa comment no wedi channel no ho adanse ede akira foforo na abusuafo me to me nsam so lookalike ye pie Lilwin lookalike aba abonten na Lilwin lookalike ba abonten abrante kan sem di training sem a o training sem se embra onnoma chese nkrofo ka se na wo se Lilwin no ka sa hwa ahwem se maame anka emse won Lilwin papa etwa fechire na wo de odi mi akwakomo enipa foforo enti no sese no me hu se me nua ne Lilwin me ko Lilwin ho ewo ni school mu won ma ko ka chen se ofa umami ejaba bi o baby anase empo no me yewunia because de won hu nyina ebi wo me ho na emra kokodru ho no o se chese wanfa ne ahomre so ye pamo no na ye pamo no ensem de dodo na obi si trodo enfe ma 20 no yanko ne yakobo ye ni akoma na embra ye ensem bibiri enyom ne ba no mechichim yi no cry it was wo studio sisi a wo hye bibi iguso nyabotre medasu said you yeguso medasu no catch medasu bi oh that's in what capacity are you rapping when I say oh no so baby I never fe bia ebeko was the last me cho corner with the person girl bi obiana girl use so for so we miana menasu oja we hwana akrai tien bla jamio ana 87 u plan me 48 years ma unsro hwe ko ti so mu a what the so said rush hour society and rush hour dey bibia bi sma ka cho open rapper obenya sa so na open comedy obenya open fashion obenya bibia opebia obenya nti rush hour ne dey bibia me ka cho say a cocktail of bibia bi ya me se kakra bobre kakra on bibia bi ne dey afrafra atwati amam samra ho biem tietia utie wo mo mi tie ba na utu omfo onso ye bobo odin wo krom ha o yesu so bi pa okrom ha o one year so say no kojo Nkansah Lilwin me boss master wow master kojo Nkansah me dey say me friend na kojo Nkansah wo shia no da David se me am de be ko mi so na meja hoko yi me ba betie de ntia waja hoko na me pesa wo shia Lilwin da mi shia ne da wonam nyina ana wona woni open so obe shia na mi shia Lilwin da long face na tutu nsem agu asoma fa Lilwin long crowd ye what tutu nsem what tutu nsem onse beginning bidi gaga cho nsem de bebre nam krom ho what tutu nsem bebre agu trim because me manya ntie say Lilwin wakọ ni school mu hoda anka wo hwehwe na wo kọ ye ne so ho na wo se o me kan so ni ho nyina David me ko ma nkoto nyabotre asa me minima me nkan sa yes minima me nkan yes wo ankasa wo sheda eye wadwe se wo kọ Lilwin ho etiefo mu ntie pa ana wo fa aka fa wo bag kutai se wo boss no Lilwin ana call Lilwin ho ukodru school mu ho omo nyina hu ana omo yem hye wo
atade a wo kona ehyew en na wo de aba studio house uko ye na wo down ho de na so pese ohun Lilwin ana omo so omo ba na omo call wo so omo afrosro wo so omo call office wo sro omo call ye no ene ne kokasa na omo say see from beka say Lilwin eni ho na omo ka sa a kire nti that day say aroho a wo di ni so a wo tse ye say ne ho asem sitie nyaminsha o me chia me manager Abu Mohammed Libya soja nyaminsha no fa asema wo kan die etwetwe so kakra seven parents obi ni ma obi kire yeah no ne bro for then if no school something with teacher never na there fe obi ni ma say the woni ma there go school if no school somebody know fatwazo somebody is teacher if no school somebody now wa chere no wa chere no so obi so abo obi ni mu obi chere no wa chere no so se ne bro for yes one farmer me o da bi se na wa chere dabi una wa chere no me nya bofro obi ni mu a obi chere wo se say somebody school no school somebody is teacher simple yes. Ana wo ono ne so wo wabon ono ka ono ne chere said ana so won ka de no wo chere no ana sa long face obi ni mu obi chere ne bro for yes ana me chere say see a question e won e de ma dabi na dem osum say me so train na wo say se ma me hwem come no ye Lookalike dia come tumi aka na se ga wo me mat bomb so woni ba say maka masema do mo peso de ye ono no e ko mat bomb o de to awasem so enti se ne wo kana e no krese me ko school ho de am pese sabra no me say Friday be mu entertainment tinka me kwa ko ye bi se me ko surprise kakra eti me ko ye no asesa da no o mga so be entertainment na yo mu ye say Lilwin de oba hasi ya o mpesa o ase o school no why na kan asem no boy bi ho no we fa no school nim ana o sia no hu no say na ho fa ma we teacher ni ana o draw security ana say na necessity me like me just a small boy okay nti draw na o sia no yeah ana de ntia ma me ko ni say me share o chia me oska FM okay ana no chem say na set bi ho ba sabla na ade be chem ko set no me ne Lilwin cameraman na obako ko twa we no edi nkomo ema ni she date nyina na man chese on bedi se 3 weeks o se ho ena me say no problem ena me so afi na meba etoda ena nkrofo su hie nyam kakra se be be twa odwuma den ema me eji ase ebeka be 3 days o sa de ebe chi no mu baako ena me fon ese ye eji man nya omo ama omo ko set so kra ye den ebaye okay ena me imagine say ne meko school ho na ochem no ho makocheche mi say oni mi di nkomo senka eti me ko ye no ai Friday me ko no me say Lilwin ho na ochem mi su ni ho ochem kwa me pen number no me break akra yeah me break akra cause no me say omo mfa mame okay omo onka so omo mfa mame a eti omo me ye na se me hu obi am me imagine se me dey me si for ma bamba bi eti boy na echeche mu ade wo be pay de wa like go be dey na me say oh mati se na Friday ne ya na Lilwin ji nkrofo ni wa say but me so me boss no me pese e ya mo ya na kaida me ye surprise kaka won si dey bi Lilwin say honey de hoye school ye me ye sa we no I'm say oh me mama say me ba just say last be me ka say o mo ka say set bi so anyway so me ba be yi me ho ade mo say me nie nye say bia me be ye ade bia me bre me pe ba be twa movie bia na bi sa ele eti ma nye say na Lilwin no ho na Lilwin ho drovers ya mo nyina say onko ase uma bi kro o mu na ni age keke mi cheche mi say mbeye entertainment ni sure o say wow nice ase no ntina asasam no na boy ne ka kire wa ye so tena form 2 sun don oh man sun dabi because we hu Lilwin oh dabi kwajo dabi man sun na ana mi timpo ba kun say na mpese o chemi ni hu say nya bia bo paye what I say na me pese hu say like phone na onya
na me ko na nkomi entertainment na ja na nka mizum di ho agimbi nyenya ha nyese me ko akoye ayi ma hu lewe na mi su da bla oh okay video ye ko hwe ye hu mesi ya branch ye nimonyamfo ye else oye Lilwin Lookalike oka ni nsem bi wo ho a eni susu ye pa na nsem no mesi eni susu ni ntino ye bu wo ho no ma hime chama no beka bu wo ma no ntumi enka esa se nkrofo dodo na ede omade nkyere ede aba ansa na meto ame nsem so no kai se wo ho no mo na wotima wo adoye se obetumi aya adoye de ama nkrofo unta adeda bi na ho na wontumi enhye biom no wusika na chese wenya a opese odibi ma ejanka omo ni bi ne ho nkro ne ba no bo homodin ase odi wo ba be join ku aye from Queen Vasti Foundation ya foundation bi omo buo omo ni bi omo a chese omo atoba ha ewa brabom omo ma mi ni ho omo tumi buo obi biara eti fauntuma ebabo mo ntuma no se na mo nyina mo betumi aye dwuma ko kesi a mo be so nkrofo asen aboabo mo enti bo mo de aso be fa telephone no ma no ewo screen so na wa afre omo na abusuafo me to am nsam so nkrofo bi di omade nkyere e de aba e ka se Lilwin ne na mo nam ho pa de Lookalike enya okra na obeka because ye mo bi wo ho no ma yetumi ti so Lilwin school ni enti ya ko ho no na eja yakwa kochia ne mpokeke no security man oda eye school na no on ma ye wura ho de biara da enti wunsem a wo kenyina no eye no kre ebi mu so ka se Lilwin entumi nye saade ne da enti ma yengu Lilwin hu fi isem dodo na nkrofo ede ba den na wo so wadwenhwe for wadwenhwe afeto comment section ho se ne be ya metumi akenkan ede ama abrene abrano nyina ne abusuafo me ba be sori so a me si aseda piesie enkomma eye me Nkansah me director me editor Mr. Eric baby awo bia jiwutu afa so no papa baby awo so wo bia jiwutu obi biara obon ho modern se o share MC yarho na de o chinchinchimfidie se na be ya ohimaicha metumi edisa insemwe ede abra wo no nyame hira obi bia wo so a wo hwe me so nyame hira wo hia me abontia Bomi Sambra ne frame ahema echa